Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godi. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Matimba. Swi lava ku phinda swa n'weximo hi ta tsundzuka leswaku eka lembe leri nga hundza Mr Post va humese album ya vona hi siku ro sungula ra N'wendzamhala, ivi Dr Joe Shirimani hi siku leri tlhandlamaka na vona va humesa album ya vona. Se hi vone namuntlha xiyimbeleri Benny Mayengani the President va fika va tivisa ximfumo leswaku hi siku ro sungula ra N'wendzamhala album ya Dr Joe Shirimani yi ta huma. Va tlhela va tshikelela ku vula leswaku Wata wa Matimba. Leswi swi landza ku va xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlopfu va ta va sungula ku va navetisa album ya vona ya N'wendzamhala, naswona ku na nkandziyiso wun'wana hi nga tshama hi wu vona wa xiyimbeleri Mr Post loko va ta hi tivisa hi tower ya vona kumbexana yindlu ya vona ya swithedzi leyi va nga ku yi akeni le ka Ngove. Va vuli leswaku swa ku humesa ti-album swi ta vonaka kwalomu ka va siku ro sungula ra N'wendzamhala. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Tukula Jehova na Satani. Swa tinghoma ti-album ta vu hi swona swa ha ri kulenyana kwalaha ka vo ti-1 2 swa ha ri kulenyana. Se mi ta va mi swi twini leswaku xiyimbeleri Mr Post va kombisi leswaku swi nga endleka album ya vona ya huma eka siku ro sungula, naswona namuntlha hi fiki vona Benny Mayengani the President va tivisa ximfumo leswaku album ya Dr Joe Shirimani yi ta huma hi siku ro sungula. Se vo tala va kombisa leswaku xiyimbeleri Mr Post va le ku nyikeni ka ntshikelelo eka ntlawa wa Limpopo Poison. Hi yo mhaka Limpopo Poison va tiyisisa leswaku hi nkarhi lowu xiyimbeleri Mr Post va humesaka album ti fanekele ti nga siyani kule ku endlela leswaku ti-album letiwani ti ta kota ku ya ti ya phikizana, naswona ku ri ndlela ya ku lava ku sivasiva kumbexana ku pfala album ya xiyimbeleri Mr Post. Se tanihi ku nele ka lembe ra 2024 va ta va ya humesa ti-album hi nkarhi lowu nga siyaniki ngopfu, xana mi vona ingaku i mani loyi a nga ta pfala eka N'wendzamhala ya lembe ra 2024 ke? Mi vona ingaku Dr Joe Shirimani va nga pfala kumbexana mi vona ingaku Mr Post va nga pfala ke? Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina exibokisini xa ku tsala eka xona mavonelo. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gas. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Matimba.